الو. بله. سلام علیکم. علیکم السلام. میبخشین شما همی گروپ 24 نوخیان بله بله. فراموش کردم. همی شما در همین ماه شریف رمضان میبروین همی قپستیگری همی جنوب همی میگین شما خطون اختون ایزون همی کشین برای همی چی باید شرم ایجا کشیم؟ ایمان دیانت در شما هست. در ماه رمضان یک زنی بیگناه رو اینوران زندان میکنن، شما ایزا نمیکشین؟ چی با شما چای جنوب گپ زدن در حق دارین؟ او زنک بچهش تربیت ساز نداده است. او حق من یکان بار نداشته. مادری رحمانوف دشنام کردم. چی با قپس میزنین؟ مادر شد چی گپا میگن؟ من یکان بار گفتم بخاطی من گفتم، من یکان بار ولی به گفتم یک خدا زده دارین همی گروپ 24 گپ میزنه شما در هم خاطی من سوره گپ جنگ زدستی، ندیده خاطی من باشین. گپ زدستی، صبر بچه ها کن. را میکشتین در بلاشان سماله میریختین چی با گناه خودتان نمیگیرین؟ بچه های نازنین ما را کشتین امروز خپی او کارای کگیتون گپ نمیزنین. خب همت گویم جنابه میخره. آیت سر کردن؟ ای همه خلقی تاجیک سر کرده. چی با سرخیری را گرفتین که با جنگ شوه، با برین بچه های مردم بکشه، با برین ایقا آدم کشی کنین. چی قدر زنکا بیوه موندن، چی قدر بچه ها بی پدر موندن، خطا چی همون قدر قبیل بیوزن ها بودی چی بلوی قدر درد داری؟ من 100 بار شکرانه خدا من مردک بالای سرم دارم. اگر مردک کودک داشته ریخت باشی در این قدیما و نیم خیلی گن شب، نزد. اگر تو یک قدیما و خیلی مردکی گن به نزد. ناموس داشته باشی در این نیم شب، همون مردکی مردک من تلفن ایتونه میگیره میگه 1000 بار ای برناموسه. تو خود برناموس میگیری. تو خود اگر تو برناموس مردک میگیری. داشته ای باشی، لعنتی خدا بر اگر تو سر مقدر شما یادمو. یک شوهری آخه مرد یگان داشته آدم باشی گپی شما در را اوترکه نمیگیره. و به صورت میدونه که رحمانوفا شما یک میمونی. قدر خدا لعنت جون تماس آدمی. کنه. هیچ که گپی شما را نمیگیره. خدا جانی تو را بگیره که مردم تاجیکستان از شماری مردم های کنکا و خلاص شود. گویی ای را میخرین گویی او را خیلی میخرین. چی دمی با چه رمضان جناب دهن گپ افلاس میزنین؟ پاک کن بلیاز خدا. ایفلاستی شما او را خیلی دیگه دهن گپ تبی زدن زبان نمیشود. تبی من حاضر یکم شما تحقیرت چه جناب نکردم من. همو بیچاره مردگی یا چه جناب گپ و میزنین من کو؟ از کجا من احترام بالای تمام همه گپ زنها دارم، میزنین. من حتی یک نمیرسم. محمد اقبال دارین، او خیلی برا هاو خطی او اقبال گپ دارین. زن، خطی ما در گپ همین زدستی یه اینترنت زبان در تا پاک. آمدی برو چه برو جناب خلا برا گپ کی میزنن در برا اینترنت. وقتی در همین خاک تو سر شما برای زنها. خیلی زن یک کم ترک عزت داره، عفت داره، آبرو داره، شخصیت داره. در اوترکش صورت رحمانوف من یک شوهر جوانمرد دارم. آخه بر پدر او شوهر نلد که توی زن ساعت چند است؟ ساعت 8 ساعت 7 8 نه 11 شب است. شماره در دست ششتای برای من تماس میگیری، خاطی من چق چق میکنی. او چه شوهر است؟ یا که در همون زمان جنگ نمیدونم شوهر تا کسی کشته بیوزن موندی آمده از نمیدونم درد از من میگیری. من در زمان جنگ چنین بچه تو بودم. مرا تحقیر، مرا تهمت، یا که ما را تهمت با او جنگ شهروندی، با او کشتنی برادرایی که دارین، با او ما را تهمت نکنین. خب بله بفرما. الو. ای خدا. مادرایی که تماس میگیرین گرچه از حکومت دفاع میکنین، خب دهانتون پاک کنین لااقل. شما زن هستین. زن مادر کمی عفت و آبرو عزت داره. از مردهای او چاپلوسا کمی فرق باید بکنه. الو. خودتون نزنین تا این حد پایان نفرارین با خاطر امو رحمانوف که اصلا دد تنگت ها نمیخره، ارزشی نداره اصلا براش. که جا بر اومدین دهانتون پر از نجاست همین قدر داد میگین. ولی از خدا در همین ماه رمضان، در همین ماه بزرگ، همون زبان و دهان و همون نجاستی که داره همون رو پاک بکنین. الو. سلام علیکم اکای سامو. علیکم سلام. سوزی خوبه اکای جون؟ سلامتیت خوبه؟ تشکر. بفرمایید. ای اکای پرامو افیر شما رفتی سامی؟ بله. همین محتوای اساسی همین برآمدیم حاضره را ما اکای روسی که بخواد نفهمیدیم. برای چی نفهمیدین؟ بیجاش نفهمیدی؟ اینترنت سیستی باچ دسته اکای چسبیده سه روسی گپ ما نفهمیدیم. این گپ چسبیده سه چی شده سه اکای ما مقصد این برآمد نفهمیدیم.
мақсади баромад аз ҳамун масъалаи зиндон кардани модари абдураҳмон то таҳқири як намояндаи ҳукумати русия барои ин миллат ва то миллионҳо сомонии харҷи раҳмонов дар наврӯзӣ заифию мазлумии ин миллат ҳарф мезанем. И ака масъалаи модари зиндонӣ и парлумони русия гуфтем на ака ки парлумони русияро таҳқирш. хоб бале охи ака ҳамин як раҳмати ширинам набуд ки ҳамин бисёр саат танқид мекард баъд омад ака дамҷа дид турсунзода да регарда ангуша хурд рафт гуфт ана биҳишти рӯи замин занҳоро пешаш бурдем рахсан дар пеш не модарои тоҷик дар пеш рақс кардан. охи ака ё парлумон будагии ман русия кӯ ҳамон бор ҳамун омадагияй ҳамиҷа да ҳамун дидагияй умуман фарқе надора як нафаре ки то 3 соли пеш тоҷика чуркаву тоҷика чизора бояд акаи Салмон мо бояд ихе чизое ки ҳарчи меган ки ҳукумат бояд ҷавоб караван шумо оё узви ҳамин миллат ҳастен як катон як инсони узви миллат нигоҳ ме ки наход дар сатҳи вакили парлумон мебуро миллати тоҷика бесавод мега мо бигем омад ангири турсузодаро худ хес рафт ҳамун бача ҳукумат бояд расман ҷавоб бита нотароон бикна бояд ака дод назар оромона гапза ака ти чи ҳасаби меша оромона гапза ҳуяи миллӣ надорем мега ки фарқе надора абача ман аламу мекунам биё занги дигара қабул кун ман як нафаре ки бефарҳангу бемиллати арзиши миллия надорем гиҷо баҳс мекунӣ ма гарчанде худдорӣ намехоҳам дар ин моҳ гап бизанам вале наметавонем гӯш карда шуморо бародаро дуруст бифаҳмед моро абача дар сатҳи вакили парлумон биромадааст миллати тоҷика бесавод мега ба хотири ини 4 та ахмақи роҳбар ту биромадааст жерновский омад ангири турсунзодаро хурд рафт гуфт ана биҳишти рӯи замин ман наметавонам фаҳмиши шуморо бардошта наметавонам дар ин уровни наметавонам пас шуда ки манам гӯ ки хайҳоли ини ахмақи дигааш 20 соли дига ин миллата таъхир мекуна баъд мебиё намедонам анори картошкаи ҷиргатола мехӯраву 4 зани тоҷика мебарен дар пешаш мерақса мега ана биҳишти рӯи замин ҳамира бояд интизор шавем ман ин фаҳмишу ин арзиша надорам ман наметавонам ин гуна қабул карда ки як нафаре ки миллати тоҷика то имрӯз таҳқир мекуна зану модараша таҳқир кардан то тифли 6 моҳаша куштан таҷовуз кардан имрӯз мебиёд тоҷикистон ангури ҳисору ангури регар мехӯра мерава мемура не зинда буданаша бояд ҷавоб та тоҷик давлате ки мо дорем ҳукумате ки мо дорем бо таври расмӣ бояд ҷавоб бита ки ҷулӯи сагора бояд бигиранд ки барои чӣ бояд ин миллата бесавод бига барои чӣ бояд ин миллата таъхир бикуна ин миллат соли 41-45 дар бари шумо истод шуд ҷангид ҳазорҳо нафар мурд ин миллат то имрӯз мерава кишвари шуморо месоза то имрӯз хизматгори дари шумо шудагӣ аст омаден таъхирш мекунен омадест таҷовузш мекунен беҳтарин мутахассиси ин миллат дар беморхонаву барнисаҳои шумо кору беҳтарин мутахассиси фанӣ аст имрӯз омаден ин миллат беномус шуд бесавод шуд вале ин мебуро мега ҳеҷ гапе надора мон бикуна ман бародари азиз ман мазорат мехоҳам барои чӣ дод мезанам ман наметавонам бардошт бикунам ин намуд фаҳмише ки шумо дорен ё ман аз ин олам нестам ё ки шумо аз ин олам нестед ё ки агар ман иштибоҳ мекунам ман хоҳиш мекунам барои ман бирасонед ки бародар иштибоҳ мекунӣ мон ҳамун нафар таъхир бикунам миллата ҳеҷ гап надорам мо ҳамун куни рӯса тоза карда мегардем як амр мегардем дар бозори сиёҳи рӯз кор карда ва имрӯз мебиём мо шуморо таъхир мекунам 6 моҳаша кушт хаб кардем 6 солаша таҷовуз кард хаб кардем 10 тоҷика бурдан лиси карданшон личон кардан дар телевизорҳошон нишондан хомӯш шудем ҳазорҳо тоҷика мебаранд аз кӯчаву хиёбонҳо мебаранд баста мекунанд зиндон мекунанд хомӯш аст дар зиндонҳо чӣ корҳое намекунанд чӣ корҳои ғайриахлоқие намекунанд мо хомӯш ҳастем омадан дар сатҳи вакили парлумон дар сатҳи намояндаи як ҳизб ин миллатро таъхир мекунад ин нафарш боша доира мегира мерақса мега бигзорш хай бикуна асабӣ нашав ман бардошти ин намуд фаҳмиша надорам дигар занги дигар Assalomu alaykum. Alaykum salom. Aka salom to'g'ri salomat yo'q-ku. Salomat bo'shing, tashakkur birodar. Men barnomani tamsho mekunam, ham shahar Buxtar yakchan nafarim. Men masala chiqadi rost megoyam. Dixtarora chi mekana javob mebaran ku, megum. Hamya peshniyodi خوب asta. Xo'p. Bajam dixtaram to'g'ri. Mama.
لیلا را بران تجاوز کنن. نفهمیدم. بچه هم دخترها میگن طور لیلا را بران تجاوز. نوبت خودت میرسم میبریم تزریق نشه. چرا سوش دیگه. خیلی دیگه برای سگ که دیگه این میگم مادرش ما سگ است این خوک زایده است چی کار کنم؟ اوی مادر اوی زن و خیلی فرزند که زایده این تربیت بکنیم ولی از خدا نخواهیم خیلی سگ در کوچه کلام بکنیم. من نمیدونم شما کیر میزوین کیر میزوین کیا کلام میکنین آخه مادری که ما میشناسیم زنی که تاجیکی که مسلمانی که ما میشناسیم تا این حد فرزندی احمق و بی‌ناموس تربیت نمیکنه و ایلو اگر از راه خطای مبادا از کدام نمیدونم پسی دیواره پسی دره پسی تنگخانه در قپی کدام جوانمرد دیگر افتیده شاید تو پیدا نشده باشی شاید از غذای حرام و گوشت خوک و سگ و پیشک خورده کلا نشده باشی و شاید خر اگر شما را نزایده باشه در دیگر حالت نمیتونید چنین زبان و اخلاقیات داشته باشی.